Izvolite. Poštovani gospodine Lovrinović, profesore, vidite, vi ste stručnjak za monetarnu politiku, međutim, ljudi vašeg profila nisu potrebni nijednoj sluganskoj vladi, jer nijedna sluganska vlada ne želi u sebi imati ljude poput vas. Pa tako ni ova, ni prošla, ni ona prije nje, ni ona poslije nje koja će biti ukoliko će po svojoj prirodi biti ista kao i trenutna. Mi se danas ovdje opet vrtimo oko pitanja zašto HNB nije reagirao. Vidite, da je netko od nas ovdje ukrao 1000 kuna ili 2000 kuna ili ajmo reći 5000 kuna, bila bi kaznena prijava, bio bi optužen za krađu, pljačku, što god već. Međutim, kada HNB dozvoli golemu pljačku zvanu švicarski franak, gdje banke izdaju krediti u valuti za koju se nisu u toj mjeri zaduživale i na tu foru izvuku milijarde iz džepova građana i onda još kad država zaustavi to, onda još tuže i državu i traže odštetu, onda odgovornosti nema. Onda nema nikakvih kaznenih prijava protiv guvernera, nema nikakve ni njegove kaznene odgovornosti, on nije kriv za ništa. A zašto? Zato jer je u Hrvatskoj kriminal najviše razine legaliziran. Legalizirano je to što je HNB mjenjačnica, legalizirano je to što postoji valutna klauzula, legalizirano je to što je novac dug i zapravo naši građani mogu se samo nadati da neće završiti kao pas Medo. Jer vidite gospodine Vujčić, pas Medo je osuđen i kriv je, a vi niste krivi. A zapitajte se kolika je šteta od onog što ste vi radili za naše društvo, a kolika psa Mede. I što je najgore od svega, tom psu se sudilo, a vama se ne može suditi. Hvala. Hvala. O psu Medi sve će znati u odgovoru uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. Uvaženi zastupniče Pernar, drugačije rečeno vi ste poručili da psi laju, karavane prolaze, ali ima to smisla, znate. Ipak u ovaj sastav Sabora su došle neke nove snage, novi ljudi i evo nas javnost gleda, građani nas gledaju. Mi smo njihov glas. Oni do sada nisu mogli čuti ovakve rasprave u Saboru, u Hrvatskoj narodnoj banci. Oni nisu do sad mogli otkriti te viruse koji ih ubijaju, koji zavijaju crno, ali nama su dali svoj glas da o tome progovorimo. Ja sam ipak optimist što se toga tiče, bez obzira nisam došao ovdje da se borim za fotelje i da sudjelujem u izvršnoj vlasti. Vjerojatno više mogu napraviti kao i vi i ostali ovdje u Saboru. Ali moramo vratiti dignitet ovom Saboru. Ponovo vam svraćam pažnju. Zašto ne može rukovodstvo stvari odgovornost, zašto mi nemamo? Pa zato što je prijedlog ta protekla dva zakona o HNB-u došao iz HNB-a. Kad vi pišete sami za sebe zakon, zar biste vi drugačije napisali? I onda kažu ljudi, pa šta ćemo? Pa zato kažem, dobra je ova inicijativa MOST-a. Ja ne znam hoće oni imati sad nakon ovoga što sam danas snimio, da nema reakcija iz HDZ-a, hoće imati otvoren put i hrabrosti da dođe ova priča do kraja, a ona mora doći do kraja. Interesne skupine su jake u ovoj zemlji, drže uvozni lobi. Pa gledajte, tečajnim rizikom ne upravljaju što se tiče eura banke, ne trebaju. Upravlja HNB, drži fiksni devizni tečaj, njima ne treba znači risk menadžment kada je riječ o deviznom tečaju. Sve je manje više rečeno, znamo što treba napraviti, imamo ljude u Hrvatskoj za sve, ali ja sam optimist u naredno vrijeme, sigurno će morati doći do promjene ovako ili onako. Hvala. Sljedeća replika.